E re go dumedise lebitsong le le matla la morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste ngwaneso. Re lebola hape nako e Modimo re fileng yona hore nna le wena re tswele pele ka boithuto ba rona ba buka ya tshenolo kgaolo ya 13. Ena ke karolo ya boraro mo e leng hore re shebana le karolo ya bofelo ya temana ya bobedi e leng hore e re kganyapa yane ya sebata sena matla a yona le terone ya yona le borena bo boholo ba yona. Mme mona re batla ho tseba hore kganyapa ke mang, mme ka lebaka la hore Bibele hantle ngwaneso e tlamehile itoloke hobane Bibele ke yona e rutang nna le wena, ha e se nna le wena ba rutang Bibele. Mme Bibele ha e bua ka kganyapa e bua ka mang? Re ke bale tshenolo kgaolo ke ya 12 temana ke ya 9 e re yona ya dihelwa fatshe kganyapa e tonana, noha ya kgale e bitswang diabolosi le satane, mokgelosi wa lefatshe lohle, ya dihwela lefatsheng mmoho le manyeloi a yona. Mme taba ke ena ngwaneso e ke batlang hore o e elellwe, mme e morena Modimo a batlang hore o e elellwe. Kganyapa e fileng sebata sena strone ya yona, borena ba yona le matla a yona ke satane. Ka mantswe a mang, puso ena e tsamaya le satane. Puso ena ntho ya bobedi e dutse troneng ya satane. Puso ena e sebetsa ka matla a satane. Puso ena e na le borena ba satane e leng diabolos. Ntho tsa bo satane ngwaneso ke ntho tse leng hore di a bonahala ha o tseba thato ya Modimo, ha o tseba seo Modimo a batlang hore o se etse, ho tlo ba bonolo hore o kgone ho bona tjhefu ya diabolosi e tla e le hole. Taba kena satane trone ya hae o e beile kae? Satane trone ya hae o e beile ka hara kereke, hobane elellwa Ezekiel o ile a re hlalosetsa taba kena ho kgaolo ya 28, taba ya hore o tla batla ho iketsa jwalo ka mookamedi ya phahameng. Mme ka lebaka la hore lehodimong la boraro trone ya morena Modimo e dutse tempeleng ya morena Modimo, mme satane diabolosi le noha ya kgale le yena trone ya hae o e beile lefatsheng, tempeleng ya lefatsheng. O tla utlwa ha se re senola ho tloha ho tshenolo kgaolo ke ya 17 mo e leng hore re tla be re elellwa taba hore trone ya diabolosi, trone ya satane e dutse kae. Mme ha e batle hore o shebe hole hobane sebata sena ke sebata sa bone. Ka lebaka la hore sebata sena ke sebata sa bone, e leng puso ya Roma. Puso ya Roma ka mantswe a mang, pusong ena ya Roma ke moo trone ya satane e leng teng. Ha o ka mpotsa kasheko lena hore satane diabolos o fumaneha kae, ha re ka re mohlomong ke ngaka e leng hore e hloka ho hlahloba, o bo mpotsa hore ngwaneso ko ntjwetse satane nka mo fumana kae, ke tlo o jwetsa hore Bibele e re satane o tla mo fumana troneng ya hae, mme trone ya satane e Roma kwana, hobane mona Bibele e re hlalosetsa hore sebata sena sa bone e leng puso ya Roma e dutse troneng ya satane. E kekebe ya dula troneng ya satane le fora, e kekebe ya dula troneng ya satane e le Engelane, e keke ya dula troneng ya satane le Afrika mona, empa e dutse troneng ya satane e leng Roma. Mme elellwa taba ya hore ngwaneso satane o ka hara kereke, mme nna le wena re tlamehile re be bohlale, re elellwe hore re seke ra nahana hore re obamela morena Modimo ante re ntse re obamela diabolos. Ha re kopane karolong ya bone mo e leng hore re tla tswela pele ka boithuto ba rona. Mme mona ne ke batla fela hore re elellwe taba hore Bibele ha e bua ka sebata sena sa bone, e re sebata sena se sebetsa ka matla hobane se fumana matla a yona ho diabolosi. Modimo a o hlonolofatse ngwaneso ha ntse re tswela pele ka boithuto ba rona.